Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Marian. Adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Apalan dagiti gagayam ko ti relasyon mi kini Alfie. Makitkita da ngamin anaragsak kami adwa. Ngem adda kinapudno asaan da nga ammo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marian. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kita ang da Alfie kan Marian. Nakasusuit da. Itay ko pa'y idakit kitain. Perfect couple talaga. Naka-holding hands dalat da. Kasla saan ida ang mapagsin at asino man. Barkadak ni Alfie. Amom, kalpasan ti trabaho na. Mapan na adagos dagasin ni Marian iya trabaho na. Ay win tadakit nga rod baro alugan da. Duada ka nung agbaybayad iti dayjay. Talaga ana ikarida para ititunggal maysa. Oh, anya tararamido nyo dita. Umay kayo na, tagsi-selfie tayo. Umay kayon. Man-manon dahi agundaway nga kakadwa tayo nga aggagayam. O sige, umay kamin Marian. Tap nyo ag picture tayo. Oh, honey, Hustungon, nabsog akon. anya anabsog. Sige pay. Saan ka di paboritom dahil ito cake? Ad-adan alumukmagakan. Anya ko man lumukmag ka. Mas cute ka ano na lukmag ka. Si kakit di ati subwak tani kumut-kutong kan. Ay na. Ay, nag-sweet kayo talaga. Kastoy kami ngamin. Nagswerte ka talaga kan ni Alfie, Marian. Sapay la kuma. Tama kasara kaktumot itikas kan ni Alfie. Kumusta ti trabaho, Alfie? Damag ko. Na-promote ka kanon. Congrats Thank you pare. Ang nagadumat at trabaho. Agasam man da ita. Promoted kan. Girlfriend mo pa ni Marian. May isa ka dagiti kaanusan nurse dita provincial hospital. Yes! Ano dita pare? Kita ama. Oh, Basta man. Congratulations. You won. Ha? Agon online gambling ka pare? mangig na ka ni Marian. Pudno kaya mababalin ka amang nga bakit ikasta. Kandi. Nagdakal mo tinanga baka mo, pare. Dolyar ko naman. Ay, pare. Suruan nak mamay. Wala pare. Honey, agawid tan. Rabi una yan. Uwanahan. Oh, pare, nagawid kami na. Um, Bayan, tinton sumarunong agkita ta. Suruan kay ti dito klase nga yayam. Mayat pare, adu a kwarta. Ay na, nagpartakmat la unay ti pa nag-drive mo, Alfie. Makapanervyos mat. Sapay nagdadakil atrak dagiti masabsabat na. Relax ka lang ka dita. Rabiin, saan arumbang nga ag-drive ka iti kasta kaparta? Samsambutang man lang aminan kat ti makisugal. Nangabagak pa rin. Nangabagak pa rin. Kita mo. Oh. Alfie! Adda masabat ta atang kalatrak! Dandani kayo na disgrasya, kunam. Ay, wala nang. Ay, nakas taunay tinervyos ko. Apay ayang ngamin, anya tinapasabak. Ay, ni Alfie nagpartak ti pa nag-drive na nanang. Bagbagaam ngamin Uray bagbaga di naklata dengdenggen. Di nantupay maisardeng di pa nagsugal na akanayon mi apagap-apaan. Sugal? Agsugsugal ni Alfie? Anya klase ti sugal? Hello, Alfie? Oh,
Apay aya. Saan ka kanumanen asimrak iti trabahom? Anya tar aramidam. Ay, kuwang amin. Agon online gambling ka manan, ha? Ha? Ay, aguri-gurak. Online gambling asasawa mo. Ulbod! Apay adi mo may sardang day ta abisyong. Di nakungtan Marian. Iso day tanti pa kay ibusan ti sweldom. Kasano di pagbayad ta itilugan? Agsakita. Saan ka makaaawat? Kasano di ur-urnungan ta pagkasarta? Inton sumarunon atawan day ta. Saan ka di? Makauma ka. Alfie? Ay, inadap nan. Una yun day at tao. Pare, thank you Tapay na inumnak manin. Awisin kan tumanan. Itong sumaruno ang mga bakak pare. Surtim ti kasta klase ti sugal pare. Ay ngam siyak. Insardeng kon. Kanayo nakmat ngami na maabak. Gagaangay na. Ay ngam no mga baka. Tuloy-tuloy na itan. Ay ngam bayaman pare. Ungtan nak ngami ni misis ko kahit. Ay sika. Saan nakakading ungtan ni Marian? Ang tanak ta saan na akayat. Ang awan mabalin na, ta isumat ti kayat ko. Saan nakangapaan? Ada, maminsan, ang tanak, ngam saan kami paimot ng agasawa? Ay, sa bagay mo't kadi Nay, pagsarsaritaan talang ni Marian, imawag mo tan. Nangagnan sa amat ti pagtungtungtungan ta pare. Mabigla na tasong batak. Hello, Han. Sa di numanan kayan mo? Agin inom kami ka ni Parinoli. Saan ka mamati? Kasaritam kami na. Oh, pare, kasaritam man labitan. Ta saan na mamati kanya. Sige pare. Ay, hello, Marian. Pudno gayam asikati kadwana. Uwan Marian. Inawis nakmet ti komparek. Pinagbigyak mo tin Ang agawit kamin. Ibusin mo laing nga, hindi ito maudi around. Oh, sige nga Rod. Agyaw man na ka. Ay, awan na nyaman na. Oo pare, at 20 teleponom. O niya, mamatikan? Kunak ano adda ka manen ang makisugsugal. Magan-anad kayo nga Rod nga agawid Wayne, bye-bye. I love you. Naano sa talagamat ni Marian na niya. Anyamat tan. Abay pare. Kitamaan naabakak manan. You lost this round. Try again later. No? Kastamot lang nga klase amin sa hiti kanayon ko amaw awat idi pare. Isong ensardang kaun. Agawitan pare. Tas subutak man na tiyapan nakaabak ko. Thank you, iti panangawis mo kanyak dito a restaurant. Oray saan mo a birthday? Tinaymingak a day off mo. Tapno makapagsarita taan na imbag. Oh, kasla seryoso day tapagtungtungan ta, friend. E-text ko lakuman kan ka, friend. Nga may mayat no personal nga ibagak kan ka. Ha? Ay naibagamon, friend. Ay, Jack namin amuno ka sa no arugyak. Mas daawak lang amin. No apay akanayon nga umutang iti kwarta kanyak ni Alfie. Ni Alfie? Umut-utang kan ka iti kwarta? Saan mo nga amo? Ni, awan amok kita. Kan, apay ko mga umutang. Isuday ta ita ti kayat ko amaamuan. Anya ti paggasgastusan na. Tsaka mo. Kan, apay nga italaang nga ibagam kanya. Kunak ngamin numaminsan laang nga umutang. Kan may sa, idi imutang, binayadan na mo't adagos. Ngam kadagituyan, nagsasarunon nga imutang. Ngam saan mo't na nagbaybayad. Ay na, friend. Siyak ti mabaing iti day tangar aramidan na. Iso na panunot ko nga ibagakan ka. Kidawak man, asaan mon apapautangan? Sige. Hanggang, apay, anya ti paggasgastusan dyan boyfriend mo.
Wala daw ka ni trabaho, Marian. Saan ka kadi asumrek ita? Urayek ni Alfie nga umay mang sukon kanyak, nanang. Katawan samait. Sigod mo ita masapsapa nga umay mang suksukon kin ka. Yam ita nga aldaw. Nadlaw ko asaanan nga umay dito'y balay. Wan nga rod, nanang. Abay, awanan, jahulhulugan na alugan. Day tati kayat ko amaamuan, nanang. Iso amapan ko damagan. Marian, umay kaglugan. Ha? Ni, si kamot gayam dayta. Kunak no asino jag busbusina. Apay magmagnaka. Ala, umay kan. Sige man, itulod na kun ije balay. Apay, saan nakakadia sinukon ni pare Alfie? Saan nga rod? Jak amo tajak meten makuntak. Ne, apay ngay. Anyan tinapasamak. Naggapuak dita trabaho. Mapanak ita dita nangalaan mi itilugan tagdamagak. Na, makapadanag man day ta. Nasken amwak itan no anya tinapasamak. Tapno amok ter aramidak. Kaya isamot lang amin panagsugsugal na tigas gastusan na. Amom ka di day ta abisyo na. Ha? Nukas na. Amom day taabisyo na? Wen, sinurwan nakpay ngamin sardeng ko. Saan akayat ni misis? Kanayon nakngap apain, isong ngayon sardeng ko. Ay, Marian, awan ka di timadmadlaw mo kin ni pare Alfie. Anya day ta? Naadik sa mo iti sugal. Diyak lang amo Lusumsumrag pa iti trabaho na. O, Marian, nalpasa kun anangan. Gabsi ka, di mo mat kinuti apulos day takanam. Awan ganas ko ang mga nanang. Itaman pa'y. Nanang, Nene, apay nga ngagsangit kamatan. Anya tinapasamak. awanin di hulhulugan mi alugan. Anya ti kayat mo asawin nga awanan. Saan anabayadan ni Alfie ti hulog mi? Isumat lagayam asaan kun amakit-kita nga itultulod na ka. Apay, anya tinapasamak ken ko ana aya. Naadik iti online na sugal, nanang. Sugal ko nam. Ay sus anak ko. Kasano na pasamak da ita? Kasano nagiti plano yaw? Anya, saan mo na makontak ti cellphone ni Alfie? Day tati pakadanagak, friend. Naskan akasarita mo no kasta. May sapay apagdandanagak. Jay joint bank account mi. Ti urnong mi day jay para iti plano mi apa nagkasar. Apay ngamin anasumok ni Alfie ti online gambling. Idi pa'y anadlaw ko day ta. Binagbaga akmatan. Ngam di na matlat ta insardang. Naskan akasaritam anaimbag. Ngam masapul an nakasagana ka, iti anyaman apagbanagan dayta, Marian. Alfie, amok nga da ka di taon nagti apartment mo. Naskan nga agsarita ta. Anya ti masapol mo. Kasla saan ka nakaturturog. Kimutong kan. No, may naklang disturban. Pumanaw kan. Saan ko akasapol ang simpatyam? Naskan nga agsarita ta, Alfie. Iso anas ka na pastragan na. Pangasim. Madandanagan ak para kan ka. Saan ako napakibiyangan? Kastoy ka din tibiyag mo ita. Daytoy ka di ti pinilim. Ay ayatan ka, Alfie. Kat nakasagana ka tumulong. Saan pa'y anala daw ti amin? Adda amok a counselor amabalin ang makatulong kan ka. Saan mo nga minamawatan ka?
Dahil lang ti banag ang mga iparparik na kanyak nga addaan na kiti kontrol. Ngam dadadaalan na kaday ta bisyo. Uray ti relasyon ta. Wen, amok, naperden ti relasyon ta. Awanin na pulos paragtalak mo kanya. Nagbidot ka, Alfie. Saan apod no dayta? Huston, no sa anak ang maaklon, nawaya ka na pumanaw. Alfie. Lading itag, ngamjak kaya tagbaliw gapukin ka. Nupod nung ay nak. Aklon na nak, ore kastoyak. Awan makita kaparikot kanya. Alfie. Aramidak na ito'y. Gaputa iso ti pakaragsakak. Pumanaw kan, Marian. Pumanaw kan. Pinanawak ni Alfie iti dayta agundaway Mr. Lonely, kat ison tinaudi a panagkita mi. Kat aging gaita, jak mailibak, at dapay la panagayat ko ken kuana. Ngem nasaysaya aten, nga inadaywak. Tuy pagayam mo, Margie. Margie pagayam ko, awan dakes na, no imadayo ka. Saan ka nagkurang iti panagayat mo kini Alfie? Di na kaya't agbalbaliw, kat mas napatpatag ken kuana ti bisyo na. Isungawan nga ti rason, tapno agpaot ti ayan ayatyo. Ket sapay la kumamet kini Alfie, ta makapagbalbaliw, ket baliwan na ti mangrugi. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marian. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Mark Molag. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.